mo minister moi ki mo pe kamata ki feu ate ne famalo atu ke ek pare mia he toto fa hoka ta press conference pa fa hoka he taimi toto nu o ate ne famalo atu ke eki pare mia ki feu fika waki ko porokoko fa hoka ko he Adelaide a ko sivi fa ka aho pa mau ko ki foi case gone e wahiva ai to lava leva fa hoka ki foi ngau ko nu wai fa hoka ko te mini ko uwaka ka koko hau ki tongani o ke o whakahoko pe mo sivi pe he ia nau tolu ke i loto waka ke tau ilo ake tai mo te tu tamai ki tongani io ko e hau ko u ka koko ni an go mai ko ni an go so ti amo mea o una mai ke pesiti pa una fai sivi ko ia mo fatoka nga yange ko e I longa heni ai ataki tua pa mo transparent ai ngai waka ko ku mai te whata ta pe hange ko ni e lava pe ke hanga he waka soti ai o ka ke li ke pe kana hoko pe ko e mea ku alu leva heni usi Australia tala mai ai mea ko no koko ai ko ne mahino pe ku o ku ai ha positive case te na whaka hoko mai pe ke tau awea ki ai he kai ha pule anga pe ko nusila pe ko to pule anga ke he e loto ke hoko e nau toko ni ke waka mai ai ko vita hai wa ki tonga pe o mau fia lahi he whaka apa he ngai fonua ko ni ai protocolo a tonga ni neongo e nau whaka amu ke uta mai fu kau so tia toko ni mangea ke o mai clean up a tonga ka ko tau aho e ua taha me tau CPC ala ke mahino pe whakapapau o e kai ke hu mai ai vai lasi ki Sana mia fa me mole ko ki fe ui pe dia ko hatu nga malo ko to berto ko to ko ni ko mai e me e waka tau ma ha ai koloa o mai ai ko vai ino ta pe ko me kai e kono o feui e whakahi foi whakuna ya storage fe unga ke malu ai koroa me mau me a uha pe ko hatahi ko unga pe ka pate tau tuku ata pe wafu ke hao me malu e koroa ye hoa fitua ko ia malo chan ko tu o tau o sene tau ta mo ko ngal tau ai ko protocol pe apply he mai tau me kai ko me muli he unga hi waka ke ko hoa fitua ai kono offload mai pe o tuku ho ai fitua to ata le ai kono o mai ko tu holo ta u fare kolo me ta tau pe mo fa pa ke fa hoko he ngai va tau ko ni he na o mai ai ko kolo na mai ko medical kit ko mai vai ko mai ai ka lawa te bandage ko water purification tablets ko kofunima ko N95 face mask ai ko ngai to ko ni ko normal e na o mai ko mo ia ko ni ka ko me ka to ko ia pau ke ho fitua hange ko me ai mi sta mo wi ko ta standard protocol ia ta nga ma ke ne me fita o ua ki ha me ape o mai ki to ngani pau ke tau hia ia foi ho fitua fika aki ma mo storage e langa ai ngo fu ma ki e ua ia i tu a he i vuna he ko nga ke tau hi mo quarantine ai ko loa pa to ke ngo fu ke ata ki tu ai osi ai fitua ho fitua Malo ko pena fake to kanga ia o fema pe motoania go lave ipe motoania ho fitua porque a retolo kana to kanga he tunga ko va funa o te ke storage e unga i pe ko langa me e tau mai vaka ai fiaf ko nga ke tau fato vave e to kilanga ka ta ko no ke maki ai ke malo ke ko fe ipe ka storage room ke tu ai malo ia ko e lai taha e uta ia koe me ate lai te koe me koe medical supplies hange koe na mea ke e pare mea koe mea ke tuite vai koe ngai mea pehe ngai kiti ke ave ki haitine kit ke ave ki no muka ke whe maulahi mo whanoi na nau e sia lahi mana tui koe o mai ngai waka koe ni this is the immediate response ko mea koe ki kolo alanga mo mea ko tike ke au ki ai e talanoa ko mea e to ki hau ia amui ai ko ngai fema o vivilian ki tunga mo lelei
hai nei whahopat ke koe inspeki ta mo ui koe potunga oe. Mai mea koe ni ke nau tui te ngai si mawai ke toko ni peki he tunga mo i lelei. Koe mea kuwhake tō kanga kono uhinga e au me koe ke tika ke tau sio ki loto. Koe temi koe whakahifua e uta, o flauti pe he kau ngā ue kono koe oe waka. Ka ia e kau ngā ue i uta i he wafu, te nau konteinai, te nau forklift o whia tukutuku, pia moe langa e whare, matui ka kuia hawai lasi e pipiki mai i he uta, o whia mo e kau ngā ue koe tau tolu i he customu ke full uniform. E kai ke langa e taimi unau hene ai, e osi langa e pa nau toki ho mai. Pako hange koe mea koe mi sa mo ui, te nau hifo mai pe nau tolu mo nau e kiumen ke offroad ea ke nau uta o stekin. Pa osi koe apa nau withdraw lewa ke whaka o aru ki tua ki he. Langa whare. E wai ki tāna ke atu ke whehoi, ta mau whataha koe ni mo e mi sta mo ui mo e time Australia nehu. Umahino ia koe katoa e u kako ia e kawa ke e taporeni. Pea mahino pe koe e tau warehouse, e tau tenit. Kaka pao e nofo ia askitua, e malu pe ia. Pea was advice me manau tolke nau tokoni hono decontaminate. Ka e tuku ia he hoa fitua, pe toki ala ke e tau timi. Ai koe fo i hoa e ahe tolu ke ala ke hata he tau timi. Koe toko ni pe so koe katoa e ngai ngau e koe no whaifo ki he wafu, mo no move ke mea, whai katoa pe nau tolu. Nau hipo pe nau whokirif, whai ngau koe whotu lelei os, pa nau retrieve nau whok nau tolu ki waka mo nau. He kai pe ke ai ha whetaulaki a tau tolu, mo nau kau ngau e. Kai manatui koe kau ngau e koe te nau hifo maa whai ia, os whapapawia ku nau sivi, negative e nau tesi. Malo, kore pinga whatapatu ki Palemia. Kako mui atu he whamalo gana whaelala. Ia whainga maali ke o mai ke mau i whehu ia tuai pia. Kai ke ngatai ku asa mai elemeni te ataki tua i he whahowhatongi au. Mai whainga maali ka mauto. Ko whamalo tau i ngahi i he tau whatongi a kou, tau ki hawa he COVID. Ke mui atu ia i he whamatala koe ki he process koe no mai koe ngahi uta. Katak pe e mista moi pe mo e CEO boto ki tokoni mai na e uta na mai he ko si a hoto ple lulu na out pe he a falaite me mala puna fa boto ko o fata tau e pa mo nga fa matala ko ni mo o ko mo tika nak mai pe mai no pe fokia ko fu taimi fa va ven na guai ha o hinga le be ki he ki no ki fa va ni ka go tu ya ma ko e ko kola peke ki mai no ke kakai ko hai tunga ko ki ai Yo mala o bito ko feu ma o inga ni pe o mon pe o ku ai pe ai fo i process ia ke he uta o fema fo va pe ai ka wai hangani ko ma o vaccine ho malo e ma tolu tu ais fema o ke clear ke va beta pe o pe me una fai to ia me una ia ke communication e lava pe ke clear ai ko nga himea pe hea ka pau pe ke ko fru he foi wepe no hono foi fonga nai pau pe ke decontaminate pe a to pas pe fo pau ko nga himea ko os package ai ko vea ko os pre package mai ko me muri mai no ko me ai loto os o vai a ho tol fa ni mai na no fona tol ai ko pau ke check he mau ti me to fo pau ko nga himea ko agent he kai ke agent to pe ka pau ka va lai o nga he mahi no ene to fa pe ia pe o mahi ka ke maho ma to tu kuange ka we pe nga hi na ia o fai no si of e foi case pe case foi ke pe ke fa lu fu pe lava ti contaminate ko nga hi me ko tu kuange ka mo fie ma o mahi no ma winga ai ka ko ke ha pe ke fa ha shortcut ko hinga ke ne nga compromise pe we si ai malu ko ia fono Kore ki hawa te pe mai whakatapu o sawhaka ate ki whiwhiri koe ni. Nei ki whawhoroa mai tau whanonga mai pe mo kefiu hono wharaka ngata e whanonga ake kakai. Pea na au mai ka taimi nei whehui he tokolahi pe kei uhinga rerei nei. Pea au ke taimi nei e tau ki keise tahna whakahako mai mehi pot ngā ue pea ki whakalahi e tau kefiu. Pe tu kone taimi ni wai toko wahi wahe positivi. Teha liu ke tutu nei tau kefiu pe tau kei tahaua pe ke he nima.
tau ke ta hawa pe ke ni ai ko me ai Mr. Moi o ko kai kia konte ke ta pa ko fa pa ngahi po ta no ke ne Mr. Moi o kai kia ha risk kia pe ko hala wesia he ko kai pe kia ha fe taula kia pa mo ate laite Matula watu tangata ki palemia kai atama ke whahau ka te whehui koe ni. E whamatana koe vaasiologi o kuna whemau nā te mea ngāwe koe drone. Ka koe kalasi drone koe e lawa wau ki niua pa moe mo ngāwhi. Ka kuna upehe o ku wheunga moe wakilu Amerika. Ka koe whehui at pe ea a tokoni e ala mao ke kumea ke mea ngāwe koe ni. Malo. ya ko tu e rock mahinga ke immediate response ko ni ke fe ma we will ka kai ka to si re ba to ta ki wakilu ba to ai drone ya Daniela mo ka tama ko ya au mahinga pe ke ta ga ta capability ko ta lava o fai nga ko ya kai prioritize pe ko ye po e kai me pe kon mahinga ta ha nga fe ma vi will ko ni ta kai ga pa to ko to pe ke ta lava ma te wa ki ka ha au nei fie tana ku mai si o Fie tana pa ke me pale mia ko ak mo e tap poi. E fa tonga pe o ko se fo ke ta traffic light system na stale kapneti. Ai o ne hanga fa ha me ai level ko fa ta lockdown. Ai ko to ta mini ka pa ko case o no fo pe ya MIQ. Ai ko ta usia leva ke case ko no ha mo at light. O hange at light ya MIQ. Ai o ke no fo malo pe ai kau puke ai o teke nau teke tu mata he ki tongani ai ko foi trika ko foi traffic light on hoko ko tu mata ki tongani ko hampe ko me minister mo wi o ko os papau ia he kai pe tu mata he at light ki tau kere ko me ko ke na ai fe hu ia ne nai na fe hu ka nau tol fe ka pa hata fe mau ke ventilate o se ai pena o ventilator na to e ke na to mai na to ki uta fe ka pa ta fe ma ke al fa va ki aslelia ai ko ngahi fa mo ni fo ki o ka ki ta pu ke la ya na to ko nga na o su malu o se ai pe mai palan ki ai la pe ya o fa puna le ko peta pe ya ki o ave ha o ha puna ave ka pe ke konte ki mata ai ko ngahi those are rare scenarios kana pa pe ke fa ke mahino o ku tau fie maali ki ai ka ko ma ko at pe ke ta na ke pe ke reassure ka kai ne os fai no kau i ka to possible scenarios e ala hoko o inga ke mahina ke kai pos malu pe ma ko ki popo pe malo pe to ki feu ben de hoko to pe ki feu ke ne fa ko soni ne ki lave soni ke ta fa ko ai tu ta ma ko ka ko he vakapuna pa wai u ka ko ni hiu han ko lave e siale ku fa ta pe ke ta fa ki ko han ko vaccination ka ko normal ko ka ko tu ta mai ko tu site i he e ka ko o toki aule ka kai o toki clear na uta he monite wiki taha ko tala mai ko toki o mai benia me quarantine ko e ai fanki uta ko ni pa ko ka pa ku me ovale vai he a ho tolu ko hinga pe wai ka kai ni mau wai na ka ko ku na foi mau ke ki fa va vian porque ki wa pe fe hui ka unga ko mai ka ko asko news ko fa fifi as news i muri e to fite ki nusila i Mount Smart Stadium he whenga koe tau kainga koe mi Nusila mo kalani o peke u container lahi ke o mai ki tongani na sio ke pongwaha maha koe si whakahoko e nia ke ki duty free e u mea koe niko he hange pia hau tokoni mai e whamiri ke whamiri pe CT free pakapai whakahoko e ki whengau e koe ni whapopou watu paka kau ilo pene whakahoko e whengau e koe ni ki mua he like tong mai koe COVID-19 pana duty free u container ni ia ko be ka lava polisi e tango tu tamai tu nga no wa nga lipoti mai ne me wafu ne me u ka kai pe ko ilo nei la he u container he me ko ne mai ko covid ne ha we be he duty free ko pe ko tokoni ki he family i tongani malo ai fekau ki kon pa mo e tuai pe he tuai hono tuange mai ko o se ho wa fitua sai be ke fa to sio ke na to la fa le yang he ka go fie mau be fo ke ho fitua ko me be na wa administration loti ke ono tu wange mai ko ai ko lo ko o se no
Whika ko pa mo text yang ko he tau press conference pa mo e le fahat ne kamata me monite ai ko koloa whika mo tokoni I ko ni tau kainga whika pa mo fata magna hoko o kai text po ta tu e pa mo be to be ke ai ha tonga make ka ki he ngahi koloa o kuhinga ki he mea ko mai ki ai ka wai ko mai ia pa te alwea ki he whare koloa tōku tūte po text ai mo o hake ngahi maka pe Aku sai pe mon pe whatonga ai pe yala palapare me mea koe. Malo e pale mia pe ko korpe ki hoka tai pe fe u nga ko mai ka hanga la ki ayu a tele. Ko ki fe u ko a pe ka pa e la tal mai he ta fa gon ke mo ui. Pe ko fe u fa mo moi a ko pe to ka pan hene mista pa ka ki tanak be pale mia. Me tang yau yo pe ko ka pai to ha ki wa ki lu pe ai tau firma ko ke drone ne ko ki tu hai tu nga ye tau emergency fund ko hai ai to nga ki li mai ba fa fu he ta fu firma fu ke tai min fu firma wai ha ma nga fu ke ta na ka se nit ko nga ka hon ko hai tu nga ye ai se nit ko he emergency fund pe ko ta pe ek mi sta moi fia fa na ko mai mo pe o gai ai palan ki ni ko mi fisi mai na ne ta ni ko alwa community e Omicron ni Nusila ke palani ko pe ko ha palani pe ha palani pa mu fa kau ke nau te MIQ ha foi mai na ua pe pa I kai te na al me ki Nusila ko la pe ke ma ki he na os fia na to ria pe ko palani to ni pe ko ha palani na go ma ki palani na fa na mai pe na to fa fi ne ko ka ki na wa ka ko ta ko ki palani fia lai fa malo Okay, kamata ta ro pe ai hake pe kona si fa ho ko he mista panga ko fa fu ke panga e fa miliona o kuma o kon me ngahi tafa ke ngai fonua o ngai agencies ke togon mai ko ni ki tonga ni fika ki ko ni bia mo e ha la ko swa mo le ko ngala hi fu ki ai ko nga ki he langa ka te ke tawa fu ki ke face ko ya ai ko ka ya ha ko ngai fa mo le tai ni mi ko nga pe ko operational cost pe ngai fa mo le o te mea lele ko ni polisi so tia mo mea pa mo ngai koloa ko ka ke mau I ngai toko ni ai ula fo ke ngai mea wo so mai toko ni ngai koloa ko ka ke mau ka fi mau he ngai community pe na to na wo sia e abreva ki se ni to mea pa ngo be ha ko mea ka ke de mista pa ka mahal ke he press conference ko ya la wa to update ai la ko fa mo re ka ko ngala hi fa mo re ia me e no foi e time ko e fai langa ko ai u fare palo sabe o te tana ke pe ia ke feu I no wa fe ka pa mo e kainga ko ni tu waka ko I fisi hange pe ko ku fra ho ha I he press conference atu o ku e task force sonio ko si va he ke fai fe ngau e aki pa mo timi pa me fisi ai aku kau e ngai palani ko ia hono mahu inga koe ke huhu pusta a tau tolu koe tongani kau mo nau tolu koe teu ke folau mai koe tawhaki koe ki he tokangai koe ki nau tolu koe uwha maopopo he timi koe I fisi koe hae tokolahi o ki nau tolu o I kai ke tawhataha pe kia ki nau tolu koe ne tuku waka koe ka waku nau os mehi a koe uwha maopopo e ngai mea koe ia Pea te nau o mai a recommendation ko hae mea e whai koe e nau tolu I fisi ke teu ke seifi pe e nau o mai. Pea I he taimi tatau o pulava lewa ke whai huhu malui whakalahi koe ia ai pusta ko ho tau kakai koe heni. O os mahino koe huhu koe ia tene toi hanga whakamalohi ki tau tolu ke tau toi mati te wangi ke taimi koe tō mai ai e Omicron. Pe ko taimi ka tō mai ai e tō maama pe kai ke aha ngai puke lalai pe kai ke whema o ke ave ata ke tokoto I he whale maki vaiola ai aku e tatau pe mo nusila he hoko atu koe ni he mea koe ni mo asti de eria ka koe tai nimi koe mea voma hui ngataha koe ka mau tole tai nimi koe tunga koe ki ia e whatamaki koe ni ka koe tui mahalo e osa mahina ua pe tolu meheni kua tau Pea ki foi pe ua wai pe mo ki whatongia ta Ka taki pe ek pale mea ka o ki ha wha asa tai lewa. Ka toki mea atalu seane.
koe hange kon koe kai nga kon me atata pe mo mango mo no muka. E lava pe ke ai na ngai ko nga api o ai ke na holo hange pe ko ngai hango ni wa ko sma na to luia. Ka na fanki ko nga pe ke na wo pe ke moto mo na hau pe ke ke ai ke na holo ke na mo he ta pe ai. E ko ta no ai to ke e fai ia pa mo e mau to fia. Pia mo ki na to pe fo ka kai pe ha me na lo to ki ai. Aku lo to ale pe ta no ko ya. Mau inga to pe ke fai ta no ko ya ka pau ke fai ta no mo mau to fia. Pa mo e ka kai pe fo. Ai ko ngai a ko ni ai me at ko na ton pale mia pia mo tu ya fitu. Mi sta fonua ke na wa tu ai pe ki fonoi fa fe me a ke mi sta mo no kai nga pe ko hai me na lo to ki ai Vai lo pe ia fa ngai me ko na o ko pe o sai pe ki tau to lu ia ko na ki holo tau ngai fa de ka ko lau to lu ko ni na e mo de lau ngai fa de me automotu ko feu I foka ku ke to kon pare mea ka kai ke me ai ai ni ani mo ko uhinga ulua ki pe kai foke lea siren ka kai ke uhinga aku ko hanga tu wa ke ta fa ko ia ka ko uhinga ai mui ia to ko e na unga we ko tai bi ko na ha wa ye ka inga pe ni no fo mai na ta fia na no fo anga ha pena to me whaka o whake te whaka o whape e taha I toa tā pūni. Ka kia taha ia ke ne hanga toka ngai. Ko kuhinga ke are ai ngahi holo o ngahi siasi e he ni mo ke na ua mai o huki ai. Ha pena tolo tak taha alo kono ki wheitu. Pea ko ea ua ke taimini o whenga lewa ke whakataha I mai ki nā to. Hok tau mo mea I pe ai no fo whakatoko lahi. Pau ke whai e wakai ke ta whaaki koe ke he bathroom ke ta tau mo toko lahi ka inga ko ia. Ka koku ai pe a ui koe ko nau tolu pe mei hapai. Ue ai moe ni ihi ka lo polu hifo. O ke ai ngai wheitu na e lahi taha viviri ai whainga taha. Ka koku uhi ngā pe a kuia I he tu unga pe he ka o te nau he holo. O whenga ha wheitu, kai are ai. He kupau ke iai e mea ke nauhanga tauhia tu ake holo ko ia. Ki he siasi pe koe kolo pe koe ha. Aia koe whatongia pe he o ko uhinga tu ai e ku tokanga malo. Tōpe ki whawhewhewhea neo koe ke mea hene tōn pare mea. O tui koe mea koe ke sareni ke tau whemahi no ake ai. Nai whokotu ai u sareni. Ka kono ai koe ke mo ui mo lele. Nai whi mau ai kau sea pānia koe he project ki ke nau I tongani, ke whokotuu ai Polkarama, ke nehanga trika, ke lava o mo ui ai usarini. Ko nau tōlu ia koe ke lava o bai mei sea pāni, pau fo ke nau fo mai no sila. Fono e mai kuia ni sila until late this year. Maha e toki atae ki moi. Ai he kei u tue tani mi, koe tau protokolo a tau tolu, koe ngai kau fua ke hau, hata haia Trend City mai no sila. Pau ke hau ia nofo wike uai. Ai na kai lewa ke hau ai kau ngā ue ko na sia pani ke nau lava o mai o fotu e Polkarama kai lava o trika ke mo ui ai usareni I he taimi ko ko fe mau ke mo ia. Neo ngau tu ia e u fe tu ko e kai lava mo ui ko ngau te ki ai fo Polkarama ko fe mau ai kau sia pani ke o mai ke nau fotu. Ai u fai ta no ai mo sia pani na lava he ka mai ai kau sia pani he manwa o sia pani. Ke o se nau fo ia hau ataha he nau te mai he waha kai lava CVPC ala ka na lava hopo mai o fai ngā ue ke lava on ia mo uia e tau sireni. E ko fai ki whakaukau pe he ko ngā mahino ni kai ke nau lau na tō fau mai no sila. Mahino kai nau lau na tō fau mai fisi. He kai ki tau tali e tau tō hak mai fisi he tainimi. Ko ngā koe lahi koe Omicron I he community. Ta tau pe mo Australia mo ilo pe tūnga kwa Australia. E ke ta whaaki kon e logistics. O fai ai ngā ue ai ni mo na mo silo me matou ki mua he ko matou na whangofua ke o mai ko a mango. Ai ko matou na mo whangofua pa kore ki he kautau ni afio ke alo e waka o mai ko ki. Ai na whai lewe po tā noa aki a heni pa na kawa e tā noa ko ni mo sa Swesiliana ko no longo. O nau tāri ko ni ke o ange ai kai ngā mango no whai. Taim tā tau pe ung mau recognize pe mau ilo.
O koe ai kakai ia te nau ongo I fie maari ang he nau nofo ho nau family. Sai no whatola hi whaingo fua ka mautol koe o api ke wheitu e taha o atkea vai, o atkea mea kai. Ka wai ai mahino I be taim tatau pe, o wai ai ki nau tolu ia, te nau sayang hi nau tala noa pe ko nau family. Ongo I te nau no ngā ngai pa nau fie maari ang. Ai oku paurewa ke mauhanga o whakaparanisi, ai mau fie maa mo whaingo fua ka mautolu, pa mo fie maa mo mea, o fie maa ko he toko taha ko ni, na I wesia ko he whakatamaki na hao. Ka mone puto be ai whi mau ia ke whengau e aki kai ke ngata pehe ni mo pulea ngā ka uma ai ngahi community ke whai hangau e ai. Hange ko matori ngere ia, wai ka watata ia, mahal toko taha ua. E ka unau nofo e api ai. Au whai pe toa ma ke ave pehe ni mo vai mea kai mo e whangi mea pehe ko ngā pe unau family pe anau tō, nau kamsabo pe na to he nofo ai. Kau mahino pe ai whi mau koe ke toka ngai ki nange nau tolu. Ke nā wongo e maluangi nau ngoi o toka ki nange ki nau tolu. Me nau osi koe hono wesi alahi koe ki nau tolu he wheitu na nau mai nau tolu me ai. Koe ki mua pe pa mai whi whahausi. O ku lahi au pito e he o tu hala koe ni. Tā whito I hala lalahi. Ai koe ni ai whangi ham. Ai koe tā tānak pe e fu. O ku kai ki whakalao e. O ku whatu tā maki e ni, tātau te whito hange ka lere wawe mai ha ambulance ko ne whawa wawe mua mahaki. Ai e pau ki hau ia māmarie. Ko hinga ko ngai fui ham koe ni whakamita hongo fulu. Pako ko ne peke ka inga tonga, mu ka ataki o to oin he koe e fupeni. O pau te mu whato ngai, koe māmarie pe koe mea lere halakaka he ki fui ham koe ni alake e fu koe mi ham. He koe ko hamea ke he ka koe e fupeni moia. Ai koe kore atu, ke mo ka ataki o to oeni he koe konga lahi a koe tau whinga ke to o ai e fu. O koe koe ngā pe koe lele lahi ka koe uhinga ke to o ai e fu. Pa koe kore te ke ngahi kolo. Tau ngāwe whataha, lawa pe o toko ni ea tu me he pureanga. Ka tau whinga ke to ai e fu, kai to o ai whanki ham koe ni, pe koe mea koe ni au nihanga. O tuu koe ni he ala koe ngā ke ai ke māmaari e mea lele, ke ua e fu ai koe ni, ai ngahi wheitu koe ni. Ka tau ngāwe tau tolu o to o e fu, ke ua te iaha efu, ke hala pa mo whainga tā I ai. Ai koe hoko at peke hui ka hau, mahalo na whai rewa whai tūtū ni ke alatu lewa ai moi o kamata hiko ai ngai ham koe ni. He mahino pe o stone ke whi mahino aki pe, o ka pau o fie mao ham, o pau ke kore mai ki he ngai potu ngāwe e pureanga, ke nau wakai, pe ko hahala ia e ala palpare mai hono fuotu pe I kai. E pa koe korea pe ko ilo pe au te uwai ai ngai whakaukau koe ngā koe whasisi ia o e fu. Ka koe whonga whasisi taha e fu kono to a e fu. Po apau te mautoko ne ai o atu hangai misini, o uloto ngā whafolau mai mahal na klia pongpong ha water plasta, e lawa toko niat. Pe koe mai tamate afi toko niat ko mokhala, whetu taki mai koe ngā ke tau ngāwe, ke to a e fu. Kai to o mua e uham koe ni whatu tamakia ke he hake ko lau, ambulance, lere te tamate afi, ko ne atana tō tu, kai vela I whare ia. Ma koe whaambo pēa ke tau whengawe aki, ke tau whengai mua e fu, kai whaata e hala, ka whaata wange pē. Waweni mai pē ha kai ke tau to e fu a e fu koni na e tō he whaatamaki koni he wike kōsi. Papa pēk toi hawhi whehu I fu mahu inga au pito he taini. Na oku kawa he o wale pe ko hamena e kanseri wawe ai a whamatala e a. Hena o mai pe warning e a whalai te a pāpe ke tōna ki ku kanseri mai a. Fu wawe au pito e patok whaile hoko koe mea he whia tōna ki. Ko os kanseri mai e patoa ngā ia. O e pēau ku lapa moi mea. Kapu uinga peke wakaipe koe hae uinga nau kanseri wawe pe he. Sabi ka toki aha taimi ke toki hawa e kau. Ka koe mōni fui koe ki ilo hata hai e puna mō ngāwhi, ka tōna ki, pa koe whatatau pene ke nau whafufua, ke kanseri ai koe ni ai whakatoka ngā koe na e oi whalaite. So, ai adeo hui whakausi. Malo pito ka kataki pe koe, ki whei whakausi pe koe, me hausia e, whakatamaki whakanatura na toki osi. Pio kia naha whakatutu ai, whakamureanga I paremia, o kia I e patungau e tolu I he malu ia o e patungau e keke. Ai nimo,
ai sioloki me whamatala ea. Taimina e toa e whakanatula ko ni ko he mo ngafi. Lea mai tama whamatala ea he e ria o sioloki. Ko kore mo pe lawa ke whakatataha i ke naunofu in one roof. Ai whakatama ki whakanatula, fusi mai e nimo, whakataha mo e whamatala ea, kawa e mo sioloki, ke hoko peha mea urea mai tama ko ia. Ko ki tokanga pe ke whai mua hano tokanga ia nge patu ngawe tolu mahu inga ia, tau nofo tairi iri e whanua, whakaongongo, ki ha whakatama ki hoko. Malo. I au whai ngā kia ho tau pule anga. Tau te whito ki ha mea ke whakarere. Koe taim ko toa pe hoko ha whakatama ki. O tau ako mea lahi mea. Koe mea mahu inga taha i ke tau whai hanga awe ke mea tau ako mea. Pag mea ko ke toa ngai, na swato ngai mea. Pag ulo toa whai ngā awe, foi project. Ke unified communication system i ke nau lava pe. Tatau e bebe ko whitu na hange pe unau ngā awe. Tangu tu wa ve ha whitu pe ta. Kau mahu inga to pe ke coordinate whalere nge ngā awe. Hange ko mea ke toa ngai. Pag malo no te swato ngai mai. Pamalo lah ya tu mau mau taimi. Pamalo tinggal fewi, pamalo jek bisa kamai si yo. Mana pinai au takele ya tu kako e ngahi ngo ulava ke tu kwatu. Me he ek pale mia ko ya tonga ho ka me liku. Ka ma fo ki mo e fainga mali o ko to ko mai ki ngai ka ta ha ngo ki hono fa fehu i mo to ka te ngahi ngo. Ka malo mo me mai ka mo me a.